Rođen je daleko od Hrvatske. Francuska Vesoul, 1966. godine. Kad je počeo rat, gledao je krvave slike iz Vukovara i rekao majci, ti ljudi me trebaju. Jean-Michel Nicolier nije morao doći, nije imao nikakve veze s Hrvatskom, ali je došao, pridružio se HOS-u, borio se u Karlovcu, a onda otišao ravno u pakao u Vukovar. Ranjavan, ali nije se povukao, ostao je do kraja. Do pada grada 20. studenog izveden je iz bolnice i odveden na Ovčaru. Iz hangara na Ovčari izvukao ga je jugoslavenski vojnik imenom Kemo. Tukli su ga do smrti i na kraju ga je ubio jugoslavenski vojnik Spasoje Petković i nakon toga uzeo mu 20 franaka iz džepa. Nikad nije pronađen, ali nije nestao. Jean-Michel Nicolier postao je hrvatski heroj, vitez iz Francuske. Za Hrvatsku je dao sve, a nije morao ništa.